Cenjene gledalke in gledalci, dober večer voščim, spoštovanje. 9. krog v prvi slovenski nogometni ligi prinaša derbi. Predzadnja tekma kroga bo v ljubljanskih Stožicah, kjer si bosta nasproti stala lokalna rivala Olimpija in Domžale. Krog se bo zaključil jutri s pozno popoldansko tekmo med Gorico in Mariborom. V ospredju pa je nocojšnji obračun finalistov slovenskega pokala iz prejšnje sezone. Ekip, ki sta nas zastopali v Evropi. Sedaj dolg Olimpiji napad, pritisk Ljubljančanov, podaja proti Vombergarju. Predložek Balkovca, priložnost sedaj za Vetricha, Bizjak skače, a Paul. Senijad Ibričić strelja, doda, nekoga je zadeval v živem zidu. Pa serijo podajo v zadnji liniji, sedaj Bajrić in Alves. Alves do Čanadžije, Vombergar, Kapun se odkriva, Kapun v priložnosti, strel Kapuna, točno v Ajdina Mulaliča. Vetrich je počakal Balkovca, predložek Balkovca, priložnost za Bizjaka, doda, slabo je zadel žogo Bizjak. Alveša, priložnost za Olimpijo, ki vodi. Branko Ilić je strelec. Olimpija je torej takole prišla do vodstva, odličen skok Ilića. Siljena Široka. Širok se je odločil za strel. Iznad Vodišek, to potem pa je tam padel Bizjak v kazenskem prostoru Olimpije. Gostje spet zahtevajo 11 metrovko. Ampak glavni sodnik Dragoslav Perić kaže, da pripada žoga Ljubljančanom. Tule boj Bajrića in Bizjaka je odigrala derbi brez golov proti Mariboru. Napad sedaj Domžal, Bizjak v priložnosti. Še nevarno padel je Bizjak, potem pa Alvir ni prišel do strela. Kombinacija, Tora Balkovec je zgrešil žogo, potem Husmani strelja, priložnost za Domžale in pregola. Olimpija je dobila derbi. Teška utakmica, onako kako smo i predvidjeli. Nije bilo puno razlike u nekakvoj nadmoći jedne druge ekipe. Oni su imali nekakve prekide s koji su bili opasni. Mi smo čekali nekakvu svoju šansu, dočekali, zabili jedan gol i na kraju odbranili to vodstvo i jako sam sretan, vrlo jedna pobjeda i 3 boda. Ja, žal nekako dominanca v celem srečanju, izrazite priložnosti, če jih ne daš, nekako težko tekmo dobiš. Sem pa zadovoljen nekako imeti dominanco skozi celotno srečanje, si priigrati priložnosti proti vodilni na lestvici, na njihovem terenu, mislim, da je ena dobra stvar. Manjka realizacija, žal mi je, sploh prvi polčas, 2 prekinitve prave, ampak nekaj, čestitam Olimpiji za zmago, gremo mi naprej.